tau masua-sua lau ipu faafetai Yesu faafetai fi lava le langa e toi whaataro whatu I le pai alo tele o tātou tulu le nei whai vaenga o le fiafi I tātou por kalame masari le o tātou fiafi malero pei I le asongofua so Lulu ia ma sakareile o vai aso taitasi ia whaataro whatu ia tātou paanga whaafonga umalawa o lava se tafa o le nei ke rope o lo mau mai nei tautua ma le nei au nanga ofo o lo whatu ia ma whaamanoa tu le nei fiafi la tau ia fifia fo ia whaataro whatu ia I le tofine ia lili ele fo ua ma fatasi ai ia wa lapa ia le tautu ina pe ia le telo la tulu le vai ngona fe talo fa lili ia fatalo fatu ia le foi vai ngala fia fi pe on manu tatu tino ia me se foi ia so foi ia ngalo le o fai ona ma fatasi le ne ia fia fa malo le tino le foi ua mai angal wenga tiute ma fai va sai ai le taiao ia se pa ia me lava le ne tu la le fia fi tai tonu foi le ua fatasi meni si tonu mauta malawa ia misi lava ni se la to fa wina lava ngaluenga ia fa malo lava ngalu due malo lo sai ia da fo wa va ia de fia ni dili ia wa mata fo ia na fa malu bai ia wa mota tu fo ia le fatu le pai ro fa ia te tono to tele ia na wa ma tu atu tono mauta malawa ia me fo la to le wa ngai mai kamorto ia o tulanga lava na ia pe ona mai ta watu ia le ua a mata ia ona ia timu al fai ungol le tau sanga po le fai ungol masina o te semba le wafes fun maliva o le nganga mawalunga ma le tatunga fo de ni talo sia o timunga ia ia o le tali fa adiali le ar tapa usili le langi ia I le au fai talo ia me se foi awa ma ki ngora ba o le temi le nei no tato tu lua o po ia fo ia I le nei fa ba I mata tio wa fia I nei fo vai tau sanga ia ka ko wa makua I kere nga ruenga nei a ngelu foi le no fai o sau le lai nei fo I mai le sile nga ku mari sit sta ia na fo o pa ruak pa ia o le la fetu ai vai ia ai talu sia ia wale mai tau wa tu langa
Yo LOABAY se tātou ia o tūlanga whamai. Tūlanga Ia whamai. ai tārusia ia o le ai e tūlanga. O le mwhai ona awe whana witi wai a whai e a. Na baku i coming for. Fai te poto, te wilo roto, e ai le si aso, tau mai, bea e vai vai, o te iai, ima oe iso se taimi, awe te nana, se abinga, o te Sometimes in our life, we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we all know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on, for you won't be long. I'm gonna need somebody to lean on. You can call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you walk in lana. Say I've been I come OT. Boat torch with spare batteries, radio, and spare clothes. Where you will meet. Mao le fali, sauma mao me le whana witi ma tina ma itanga. O le vai rasi al misela, e whea vea i le ea ma pipi i lunga vaenga, lo nofo ma whea lua i ai le wa fia. Ma lo le mo lo soifua whana natura. Wha o ngā se solo su, e wha se su ai le tino le wa a fia, a wa le fiva. Inu vai a uli, niu ma ia tele whala au whaisua, ma whala au aina, i mea ai tau mafa. Wha o ngā le tali fufonga, ma fufulu ma malima e teini uma, tau sia le ua a fia. Ia ma mea ai, tau ma mao me no fuanga ti ai o ngā onga a fia. Puipuinga o le misela. Pengen National Bank of Samoa. Umang kakangwang sakit ayo. Ya, vin may pera mo ko. E wala sang pagkakele lama. Ia whea no, ai ka oi ka whua kumulai na whakute. Ele se ve la ka oi fol par kope. Oi aia. Whaonga ka ua le Easy Bank. Whaonga nei lo le Easy Bank e te avea ia iau se leni mai lau tau ngā tupe le National Bank anga e le Digital Mobile Money. Matalai nai i se pasing tala tupe po o se la la tani. A le Digital iso o se taimi National Bank of Samoa. We are Samoa. Hello. O se fautuanga mai le whaala putonga malo si whae. Sisi. Tutongi wape lau pili mōli. Ai le i a toa le tolu sfuwasu. Taluna e tau maina. O se fautuanga mai le whaala putonga malo si whae. Sisi. Tutongi wape lau pili mōli. E tāua lo malamalama lelei ia inga matulanga manao mia mo le whao inatu le elitise i lo maota po le bisinisi. Ratus. Oi kia umar. Oma, koe ala e kise. Oi na koe anofon. Koe ala whai mori whai leiseng. I wha pepe kai wai so sisi ngā mea. Iai, ma whai mori e whai longa leiseng e whakanga lara kula fonga le tisi. Kau sa inga pe vika o venka o e kise. O mea kui pepe. No payment, no power, brother. Mo nisi whamatalanga wala au mai le ono 55 o 5 o le ono 55 whawhitu. E tāua lo malamalama lelei ia inga matulanga manao mia mo le whao inatu le elitise i lo maota po le bisinisi. Ratus. Oi kia umar. Oma, koe ala e kise. Oi na koe anofon. Koe ala whai mori whai leiseng. I wha pepe kai wai so sisi ngā mea. Iai, ma whai mori e whai longa leiseng e whakanga lara kula fonga le tisi. Kau sa inga pe vika o venka o e kise. O mea kui pepe.
No payment, no power, brother. Mo nisi whamatalanga wala au mai le ono 55 o le ono 55 Ia, toi whaatalo whaatu le taliu mai ai o le tātou Port Kalame le nei afiafi. Ma lo lava le soifo manuia, ma lo le whalau manuia si o tātou atunu. Ia, le ngata fo i lea, wha ma lo fo i si tātou atunu le lava pale mai. Ia, a tāma whai atu le tātou fisota inga le nei afiafi. Ia, ma le sui o le tātou National Bank. Ia le tamaitai o Sarah Keteva. Ia, o le sui lea le tātou National Bank. Lea o tātou mafuta. I lunga o le telefoni nei taimi. A wā lava le wha manino i nā tili o le auaunanga a le National Bank pei ona iai le lātou Easy Bank Service. Pei ana sila fia o lea le auaunanga o lo ua whapea ona tū tau au malosi mai. A wā lava le lango ina o le auina atua tātou tala mai Samoa I lea aso ma le aso. Talofa lava, thank you for joining us this evening, Sarah. Talofa lava. Malo lava, Sarah, how's your day been? Thanks for joining us today. No problem at all. Thank you for this opportunity. Very well, very well. So it has been about a week now since we started featuring the National Bank's Easy Bank Service, Sarah. Tell us a bit more about it. How does one register for the Easy Bank service? Easy Bank is one of National Bank of Samoa's digital banking products. It links your bank account to your digital mobile money and gives you the convenience of electronically moving your funds to and fro from your bank account and your digital mobile money. You can pick up the registration forms, or you can come down and register at any of the branches that's closer to you. Or you can send us an email on info@nbs.ws requesting for a form, and we can send it over for you to complete and return it. Return it to us so we can process your registration. Very well. Thank you, Sarah. So, in regards to completing the form online, is that something that's possible for our audience to do? Yes, that will be available by the end of the week. But there's also an electronic option where you can send us an email on info@nbs.ws requesting for the registration form, and we can send it over to you. You can complete it and then send it back to us for processing. Nice. And another thing I've noticed is that with the Easy Bank service, it doesn't actually require one to go into the bank and line up in the queues, right? So that's correct. It's something that's very useful to be able to have the ability to do that through the usage of the Easy Bank service, especially with the measles epidemic doing its rounds at the moment. That's right. That service is available. You can access it from anywhere around Samoa, even at your own, when you're at home. You can check your balance. So there are 3 options available. You can check your balance, withdraw from your NBS account to your digital mobile money, and then you can also deposit money into your NBS account from your digital mobile money. So the question would be, how do we access the funds at home? So the thing is, you can go to the closest digital agent in your locality instead of having to come all the way to the branch in town. Neat. And one of the questions that people have been asking is that
to make use of the service from overseas, how can one send money to be received onto a Digicel mobile if they live overseas? Well, with Digicel, sending remittance to Digicel mobile here in Samoa, you can use the services of ClickX in Australia and New Zealand. You can send remittance through ClickX to your Digicel mobile here in Samoa. And then using EasyBank, you can then transfer remittance from Digicel mobile to your MBS account. And then you can also have the two options of accessing the funds through the Digicel agent or the ATM, whichever is closer to you. Nice. And so basically it's a service, as we have shared this evening, it's a service which means that one can send money easily from overseas through the ClickX service, which can then be received onto a Digicel mobile money account or onto a Digicel phone number. And from there it can then be transferred to one's national bank account. They can then use their ATM card of the National Bank to draw out the funds. Yes, we can do that, or they have the option also to access the funds at the Digicel agents. Mm-hmm. How simple is that? Anyhow, so Sarah, in wrapping up our short chat this evening, what would you say to encourage people to actually register with National Bank's EasyBank service through Digicel's mobile money? What would you like to say? Just convenience and savings you can do in terms of traveling costs. You can access your funds from anywhere around Samoa. I mean, especially if you are based in Kua or based in Savai'i, you don't really have to travel far to access your funds. So with EasyBank, you can withdraw at any Digicel agent or ATM, whichever is closest to you. And the fact that the transactions are free of cost, and we don't need a mobile data connection to actually use the service. So all you need is a NBS National Bank of Samoa account and a Digicel mobile. Very simple, huh? Very simple. Yes. And now with the feature of being able to fund your EPC cash power, they have it can be done as well through EasyBank to fund your Digicel mobile in order for you to purchase your cash power from home, especially when you live far away from the nearest EPC outlet. Mm-hmm. You can just top up your cash power from the comfort of your own home, and you can even top up your friends and family's cash power as well. Very neat. And so that's something that's likely to come up in the very near future, you were saying? No, it's already out there. Progress. It's a work in progress. Oh, very good. Okay, so just in wrapping up then, Sarah, if you can just repeat that email address that people can flick you through an email to info, info at mbs.ws, all lowercase. Very good. Sarah, Malo Whaftai, thank you so much again for joining us this evening for EasyBank's feature for this evening. Malo Whaftai. Thank you so much. Have a good evening. Bye-bye. Whaftai, Sarah. Goodbye. Yep, now whakata tulu ia I se whataroranga ia ma tapata ia Sarah ia se tasio sui ia ale whatupetu tonu le se tātou tulu mo le National Bank of Samoa. Ia I le au ranga ia ua whawhaingo ai ia le lafo mai tupe mai tulu mamau ia mai se fo ia o le fo wa ia mai te watu whataroranga le vai ngora fiafi lafo wa ia le lato o ranga ia e mawhai e lafo no for fale ia mo mi omi lau telefoni ia mai e lau cash power ia I le au ranga nei ia ale isi back e te tonu ia hana
ia e mafai ora e toe whaapupula la titi ia le rua whaatara noanga ia e pei o na whaafonga mai e ia le pei ana tēro na tunu ia me se o paanga whaafonga le tautua rene ia ne LOABAY grupo. Ma lo whaatangi lai. Yo e pe o na tātou so tae mea fiafi ma le tamaita ia Sierra. Ia mana tua fo o te lola sunga e nae e whai lau lista la fo le maua e. O le tulanga lai le maua e o nae mwhai fo i o na tuane e le tupe o whaatau ma nai vaenga ia le whaatau watu o loa mai lau sunga. Ma lau whale o loa whai o tau mafa mata, mea mata, whala au aina tulanga whapena. Le ma whai la whatita inga la vaenga nā lea e mo uman lista la le maua e. La whai ma whai na tu mai le tupe mai lunga le maua e. Anga i lunga o lau digital mobile money. So, mai loa lai lau digital mobile money. La e ma whai te le o na transfer an fo ilau tupe na. Mai lau digital mobile money. Anga i le easy bank. O le tulanga lawa la na instead o lau tau walu fo ilia bai. E nei vai taino le a o lo o iei le poloa ina ia whai titia le tumu. Ino foanga a whai tele. Mai se lava ina I whana witi ma talaho up to 19 years of age. Ono winga. O lea service po lea au nanga, ale Easy Bank, ale National Bank. He mawhai ai, o na tuane le se le ni tonu o lau Easy Bank account le lunga le digital mobile money. Mawhai fo yona e toe transfer ina mai le digital mobile money. Anga I lunga o le National Bank, I lunga lau account le National Bank. Ia mawhai fo yona e alwatu I le mawhaongalau card o le lau ATM card o le National Bank. Matala mai tuale tupe. Nei foi la fiafi o se mea maa nai ale nā lea nā wha manino mai tamaita ia Sierra. I tūlanga fo I lea. E lea nā o le sau mai o le digital. O lo o mawhai na whaonga ina ai le au onanga lea. Mawhai fo o le whaonga ina le au onanga lea le iu lai. E transfer mai le tupe mai le National Bank. Anga I lunga o lau mobile money a le digital. Wai mana tua e le tofu o mawaenga o Samoa ma ATMs a le National Bank. A lai tele ia vaenga o Samoa. O loo iai la la digital. So ma whai ona e whaonga ona e transfer mai a sau le tupe. Mai e whaonga ina I le au onanga lea o le Easy Bank. Ia. Mai lau National Bank account anga I lunga o le digital mobile money. Ia mai anga ia tuai loa, e tala mai tua, I se la o le digital, o lo mawhai o na lata mai a oi. O lo mawhai na tala I tua ia le au onanga lea. Ia, lisi o le vaenga tā ura na, e le ngata o lo whawhai go fia ia so o se wheo ingalava, ia me se, ia wā o tatonu o le toa, tele o tangata Samoa, tofu telefon, lea sa whaata mawhai ia le whartua ia hana e whaamanino o tūranga le pe o na, le whaatara roanga le vaenga o le fiafi. Ia, ele aunga ka ke sau I sulu lau bank account for Easy Bank. Ia, e mawhai rawa na e fio I foi so se la titi sa li toro tātou tulu. Ia, mawha ina lau mobile money. E tala I sau tupe. Ia, pe awha pe ua e mana o mia. Ia, te tonori ana o rea ta se se mano longa. A tue ta liu mai. Ia, o na whafonga lea I tātou tulu. Ia, I se reporti la tamai o tana tau neba anga le whiawhi. Ai mai se, e le mawhai rawa na whaangalo ina. Ia paanga ia company o lo mawhai o na langalanga mai a wāra le se noa langa le mai a tātou company e le mawhai o na tui nātu i por kalamere nei o le TAUAFIAFI ma le LOABAY I lo maota ma lo rawa awange e a pese I wingu lau I kofe na waru a makanga maruru ia alela ta se e se whatunga lea e a toi tani mai whafonga lea ia I tamata I a lili e a le tātou reporti le tamai o tau ia ma whaanga solo tātou por kalamere se ia o ia I lona whai unga. There's no other views like the Sky View Villas. Perfectly located in the mountains, 800 meters above sea level, these beautiful self-contained villas have the perfect balance. Ia mai se ai fo I o tātou tala I Ta'alonga. Whapena fo I mā tātou tala mai Samoa. Pei o na lango sua malosi ai. Ia le whale tupe o Samoa po le National Bank e ala I lana Easy Bank Service. Ia whapena fo I ma le tautua a le Sky View Villas I Te Apapata.
Ia, malo whaatai le mawhata mai. There's no other views like the Sky View Villas. Perfectly located in mountains, 800 meters above sea level, these beautiful self-contained villas have the perfect balance of resort and island living. We are surrounded by beautiful lush gardens and panoramic views of Apia and the Pacific Ocean, and still a short drive to the city. Meet our friendly and professional staff who are waiting to make your stay better than your last. So what are you waiting for? Island getaway can't get any better when you're staying with Skyview Villa. So tali mai o tātou vaenga pe ona iai ia le tauafiafi ma le tātou atinu ia mai se whafunga ma le atinu o I vaenga kilope ia po whea lava le vaenga ia naolong whai ona e maua mea tātou whasalaunga ia whaatalo whātia teo ia whai ona whatua ia e mai mua mai ma e tutanga I mai fo I le tātou pokalama ia whaatalo whātia teo ia nisa tātou ripoti ia po o le tala le tau ia mo le so. Whamatalanga winga lolo wā o le tau, mō ti mua mamafa whamawina le ofiso le wa ai tau I le tū la I lima I le awhiawhi nei, a so Lulu se fulma tasa Tesema luafe se fulma iwa. Whautuanga o ti mua mamafa o lo o whaamalusia pe mō Samoa. O se wainga tele e au whaatasia I ti mua mawila mawhaitatili, o lo I pe I lungo Samoa. O le nei wainga tele e au e afua mai I se wainga pe au mama o le ea, o lo tu mau pe I saute Samoa ai pe tai, o le sabili o le la ito e lau, sabili mai mātu I sifo, o lo au mai au su o le ea mai mātu I sifo, pātasi ai ma timunga mamafa I nisu taimi, mō le po ana nei. E whamoa moe e whaasolo ina whaititia timunga mo le asoa tai au, ai o lo tu mau pe whauntuanga ma timunga mamafa mo le taimi nei. A fianga mo le atinu e puaoa whaatata sabili e mase se e mapuoa au wala I no fuanga ma o le lunga ma e ona toa le vai I tawhatawhala o au o no fuanga o lo oa a fianga o fie. O le isi tātou a whamtalanga I o a tātou tau o le a mwhaileo na maua mai le tūlai se fulmaloa le aso a tai au le ato e maua isi na tātou ripoti ia mo le whaafonga anga tātou watinu. Ia, I ulai lea ua mai a ia ona tuinatu ia le tūlanga o wale pe ona o ta o te mua sola. Ia o lea ua amata ia ona nga imeti munga. Ia o lea lava lo whatu mawina lava ia tūlanga o lo iai ia le tau. Ia o lo iai lava ia ti munga mamafa ia masabini. Ia e pe vaenga na o lea sa mai tawina foi lea ua amata foi ona tatafe ia te leo o vai tafe. Ia ua amaka foi ia ona ia le tūlanga foi lea le lolo vai a nisi foi o vaenga o lo iai ia ma te le tatou vai tafe ma vaenga na. Ia pe o tūranga na a whaafonga mai tātou tulu I tātou taratau. Ia e amato e fo I lea whaafautuanga ni diti ia e le ngata o le ave tā vale. Ia no fauta fo I mātala ia I le masese o le wala. Ia e le ngata ia e le ngata fo I o le waimana tua fo ia ni diti pe wha ara tātara noa le amatanga o le tāporo kalame. O le tō tele ia o le tulu ia o le laua lunga I mahu whaunga. Ia matara noanga I te mine nei. Ia wha ia ni sela. Ia a lewa whaafonga mai tātou tulu le the mission ai ngalo ia tua ia o le ua va ia o le ua matona palasi lalo numero ia por feitau a fa ia le la holong fa ia tau si tātou I au la sa fa pe o le a fa popo atu le si fa numero le aso na nafi ma le aso.
Big shout out to DJ Noise. Ile to te riu mai tato por club de yo tau fiafi mana no pei e le fa kloina na fa talo fa malo atu i le uso ya tu ale ia lo fa penar fa foka mai nai au stadia de vai ngole fiafi ia lo fa pedao na boli mai lo fa angal ka pa tonga ya isa man fa na ia lo fa pedao na ma so wo fa i inga tato te fa fo ile mai nai dide ni dipsi ia i tato po fia na o tanga mo ngalo fa ia o ina tato te loai o lo iai i latou ia iso se tafora de ke lope o lo latou rangona ina ia ti ngalo fa ia i tu ranga pangati o ia tu de foi vai tau sanga latou ayo ia fa tai latou umalang fa yona ang alimentato wa tinu ile ngata yu fa manianga ia walo faanga ia ol talo ia fata se malata wa awalofa ia nisi po so ani um faino fa matu umal jato watinu wa ti lo la jato wa ma ia jato was fana ia wa ni so ila to le olo fa manato la to was so foi le so ia fa manuele le to ila to nisi to sanga le faino fa popo ia ile ne fo ia to sanga pe ona lango suai ia le jato wa lo langa Fred Plus iya pai ngana pol tato company le olong fai ona lang ina ia le tato wa asosoi fu ile so ia famania twela asosoi fu le sunga ya Elisa ia le olong fai pata si mai nai alipata le wa ato ile so ia lona duas te futa sanga ia sanga famania pele to ni se sanga ia fe ngai fo ia matiu te manga luenga ia tau se ina fo io ainga ia ina fo iba nga tato butino o tu ranga manta ina ila to voia mai lava ile machine o ke topa di ia adidi e se ia o la vai fa ko tau sanga nei ia pa fa ia wi atu ia le rua fe do skulu la to ia ile i mafai lava o na ve ser misela o la to u ma le fa longa ina o la to aso ifua ia i to no pidiota nei ia e o se ba nga fo ile pe ia be ia le a fa pe to ia wi atu se si lima pe ono tau sanga mana e pe mana tu pe o lo ke mira fa do ngala sfa na fa pe so no ke mi pong wale le nga pangati ai da tu pa ele pe se pine fa mau fo ile o se fa do nga fo ile la tu te do ia mana tu pe ya sa ole tu langa na ia IP fa fanga fo ile ele o toi fia to mana tu ia ni se la to pe fa ole a to o tu le tau sanga fo ia ole si va ngai o lo le masina na pi fa ngalu ngata ia ti nga pe ona ia tato wa tinu ia oni ngalo ia le te mau na fa fonga le atinu ia tato talo talonga ile so ia me se foi tato tala mai Samoa ai toi fa talo fa ia inisio tato wa business fa yona lango ina ile tato tatua ia pe ona ia le vai ngana le cafe le Toronto ole vai Lima National Bank of Samoa Skyview Villas ole STA ia pole tato vai ngana officer tourist ia olo oi mfaiona lango sua le EPC na tato bo mafai na to tala te ia pa ia se furu ono ta alonga faita bia Junior All Blacks e le i faia ina lava e lano te inga e ale li o Ian Foster le wa vene e ma faia o ngata yulu ale pea ulia ni sila o le wa fatu langa mai te ni mo ta alonga la ura tunu da manu Samoa Sevens ile ana ua ta alonga mo le pool o lo tau vai ile bailo na lua tara musanga al HSBC 7 series e i to tono Cape Town ia Frederica Isaute ile aso na lua la fe do fun mare leo la fe do ia nei ni tala fai u al marriage boxing Joanne balus ku ngali Ivas ku ta ve mai is there anything else le ai paunga okay I'll be back yeah le am ki Hey. How's it? You alright, Ty? Where are you off to? Just gonna go do a fuck off for mum. Okay. Hey, do you want anything from the shop? No. San, wala tu volta tu ainga.
tamalelei whalongo I upo o umana whai atu, o whaasanga whai na onga. Tau mawhai awal whaavai tele. Tō anga whai lau tatalo I le tua ia so ao mani pō. Tasi le tua maoe tātou pese. Alo I o whaiwai a manu ia Aua e te loto vai Pea o mai whai na tā Lua te whaatasi Ma le atua I so o se ala E te uia Loa tali ia e whalongo mai Ila une upu o le awhai Ia e nofo sauni Awa e te solo muli Ila whai unga ua whai O le lalo langi nei E tumu I mea masi E tele whao so songa E vai ai o langona Ia e loto tele Awa e te fefe Aluma le fia Lo uatali e manuia Alo I o vai a manuia Awa e te loto vai Pea o mai whainga tā Lua te whātasi Ma le atua I so se ala E te uia Loua whawhine se I e whaalongo mai I le maupu o le awhai Me I manatu mama Loi matau lo tina A o e folau I le vasa loa loa E whainga tā O oe e malua I le ainga nei Lo ua whawhine se alofa whai le lei Tā ai e se lau whala Tu e se le alunga Whaamalo si mai se ia o I le taununga Alo I o whaiwai a manu ia Aua e te loto vai Pea o mai whainga tā Lua te whātasi Ma le atua I so se ala E te So, alo ye yo faiva yo rulu maka folau lo fa moe awale kaua ye kolo loko ye manga kuolo ku ile muri papanga ama kua ngai ainga ai mai sela la fanga ngofka kalo kapua I falo lo le ala awalo savalinga nge ku yelo vai se maa lo se falongo le lei ile au ngangi e mama papa fau kuanga e fai mo e ku ai mangule fainga malanga falongo le lei mai manga kua alu mamo ngai kama kua au ke fefe loko kele o ele lupe le afalele ki ke ele fili ki ke ele pia kamo e sapo le manguia ko anga le loku ko anga kakalo awange ngalo la kuspa ia oi se sole se awa ki kangi ke pakaula ile ku le langi fa amaro si o ele koa kaule kaua mo samoa ia wa kele nga fau kuanga ke o loko malo nganga ai sa uka fa ko fa ia ku ia pa yo kama So
There's no other views like the Sky View Villas. Perfectly located in mountains, 800 meters above sea level, these beautiful self-contained villas have the perfect balance of resort and island living. We are surrounded by beautiful lush gardens and panoramic views of Apia and the Pacific Ocean. And still a short drive to the city. Meet our friendly and professional staff who are waiting to make your stay better than your last. So what are you waiting for? Island getaway can't get any better when you're staying with Skyview Villa. There's no other view. Whaano foi seo lewa a fie se potu. Po se painga mamao le fale. Sau mamao me le whana witi ma tina ma itanga. O le vai rasi al misela e fea vea i le ea ma pipi i lunga vaenga. Lo nofo ma fea lua i ai lewa a fia. Ma lo lei mo lo soifua whaana natura. Whao ngā se solo su e wha se su ai le tino lewa a fia a wale fiva. Inu vai a uli, niu ma ia tele whala au faisua ma whala au aina. I mea ai tau mafa. Whao ngā le tali fufonga ma fufulu mamali ma e teini uma. Mu e lo tau sia le ua a fia. Ia mamā wa e ngā lo kuka i mea ai. Tau mamao me no fuanga timutumu. Ma wa ai se fo mai pe a whai ua ti ngā ina. Mana tua e le ai se tau o le tui pui pui e tasi. Ai o ngā a fia ma pe a le whaia lo tui pui pui. Pui pui lo ke nga kupinga nga National Bank of Samoa. Umang kakangwang sakira ya. Ya, vin mai pe amor ku. E wale sang pa kai kele lama. Ia pe lo ai ka oi ka fu ko mo le na. Ele se ve la ka oi for kupe. Oi ai. Fa ngai ka wale easy bank. Fa nga nei lo easy bank e te avia ia yo se leni mai la tunga tupe le National Bank anga ele digital mobile money. Matalai nai se pasin tala tupe po se la tani. Ale digital iso se time National Bank of Samoa. We are Hello? Te whatalo whātu i au tātou tala mi Samoa mo le aso Lulu sifurmatasi i o le ni masina no office sifurmaliva pe ona whaamawina le langlang sua le tātou National Bank of Samoa mai lana ua unanga le Easy Bank whaapea ma le tātou whale tali malo le Skyview Villas i tia pata usi mai le whafonga. Tala whalawa, stasi leo whapoponga tātou tala mai Samoa o le nei aso Lulu, le aso se fulman tasi o Tesema lua afe se fulman le iwa. E maua lunga ma mona o whaafitai whaiae, le vi inga ma le whaane tanga le tātou tapa au sili le langi, le fomai o fomai, e pei ana iai le aso ana nafi, lea na whaamawina ai le ai o se isi soifua wa amia, ona o afianga o le misela. E uia to atasi soifua o lo o whaamawina ua amia i titono le lua se fulman whai tu la talu wai. Ma mawai lea whainga fau e fitu se fultasi la to we ua mani liu. Ona o afianga o le misela, e tusai o whaamaumaua tu ina mai, i le pepa o whaamatalanga lo na lua se fulma le lima, na maua mai lea so, se fultasi o Tesema, lua afe se fulma le iwa. E le ngata ilea ua maitawina le pa ui lalo le whaitau ua fau, oe ua mawai aunga o le misela, i le balu se fulma le tolu le whaitanga na tu ina mai, i whaamaumaunga o le so, pe a whaatusa i le balu se fulma le fitu, e pei ona iai le aso ana nafi. Ai o se tala la tamai i le tulanga o lo ua iai Amerika Samoa, i a fianga o le misela, o lo ua whailoa mai i le ofisa o le sunga i le kovana o Amerika Samoa, a fionga ia lolo le talu matalasi molina, le tāpuni ai o whimalanga inga, o lo ui atu i Samoa matonga. Ua whaalia mai ei fo e ala i se whaamatalanga ni tu ina mai le newspaper o le Observer. Le a leto e mawhai, ona talia ni talo sanga mo visa whimalanga ai, mo le territory, e pei o le OK Board ma pe mita whapena, se ia iai se taimi.
O le Australia na mawai nei na whaapeo na whaailoa mai ai le toʻaiva o tangata anu o Amerika Samoa. Ua whaamaonia le maua iaunga o le Misela. Ma o le toʻalima o i lātou nā, sa malanga mai Samoa, ma toe fo i atu. Ini nai vai yaso ua tuana i atu, a o iai Samoa le tūlanga onga o le pepesi o le Misela. Inisi o tala mai le whaamasinonga, o le asona nafina toe te tala i tua le ali o Edwin Tamasese, se i au lia le vai asa fōu le aso se folo malfito te sema, leo le ato e tūla i ai luma le whaamasinonga whai tū malo. O lo o mo lia Edwin e leo i tua inga o lona tau mawhai lea, ina ia whaatupo se fete ina inga malangona le mautonu, i whai unga nisi o mātua, o nisi o whana witi. Ina ia leo sta ia ai pola inga mai le malo, mo le whaatino ina o tuinga o le Misela, e peo na tuina mai i le vaiaso o mawai. O lo o tala i tua le sunga ia Edwin se ia au lia le vaiasa fōu, i lalo tu unga e peo na whaamanino i lana lo ia fui maono sa rona Bonifacio, ina ia saini le ofisa o leo i vaiaso uma, ma o TAUAFIAFI ilona tusi folau, vatasi ai malpoloa ina ia awane i ona toe tuuina se fuala au, po o se vai la au tonga fitinga, i so se tasi, e pei ona mafua ai le mta upu, ua tuua ia ai o ia e leo. O lo ua whaamawina pia le tela o mea alofa o lo ua tau au ina e whaalawa tupatonga tūma oti, o isi matanga luenga ale malo, whaatasi ai matangata taito tasi, whaapea whaalawa tupatonga o malo au whaatasi, o whaamomoli, whaamea alofa mai atunu i whafo, e mai se aio e ka le sia, e pe ona iai le fōa i tino i tupe, se lau ma le fitu afe tā la, tōru se lau ono se fōi ma le lua ma le tōru sele, whaatasi ai ma le se lau moenga, lua se lau alunga, lua se lau tanga alunga, lua se lau ia afu ma le lua se lau solo tā ele. Na tau ao ina le presiene o le ekalesia, sunga ia whaulalo le tipa anga, i le ministaru soi fo malolo ina le tae ao le aso mafua. O le anganga o le whaafetaina whaalia e le ministaru soi fo malolo ina, a fionga ia whai malo toa ki kasteo zakau. Mo le ekalesia me tutisia no le nei mea alofa. Ona ele o se taimi mua le nei ua whaatino ai. Ele o se taimi mua le nei a apo mai ele a alofa o le ekalesia le nei. E whesoa soani i le malo e mai se lava le matanga luenga o le soifua malolo ina. Na saunoa ai whai malo toa. E momoli ai le whaaftaitele i le tali mai le ekalesia me tutisi. I le mawhatianga wa iai Samoa. E moni ai le upu, e le sili le tele o tala, ai o le alofa tūlai ma le whaatino. Whaaftai le sile i le tua malana ngā luena, ma lo le alofa ma lo le anga le. O le nei fōa i o le a whaasoa mo le maota ngase i mato o tua. Whaapea fo i mawhale mai whai tū malo i polu masawai, e peo na Samoa ai whai malo toa. Ia ai talwai lo tato iai pea i whaamanatu a mo le atunuu. Ai a lava ia le tūlanga pe ona iai le onga o le pepesi o le whaamai o le Misela i te tono le tato atunuu. Le ai tu ina atu ai pea nisi o whaamanatu mai le matanga luenga o le soifua maloloina. Ina ia mua au ai te nofo ai, au ai te whaatali. Vawe wa ai se fo mai pe atu ngā afianga o le Misela. O se whaamanatu atu ina mai le matanga luenga o le soifua maloloina o fōlinga o afianga onga o le Misela. Le ngā teina whaatitele ina le whiwa, whaaswati se tulo. O sa whaamai māliu, pepe tino mawhaingatā o na whawhangu. Le fia ai pe fia inu, ai mai se lava le whana witi. Ia, pe whaingatā fōi, pe vawe le mānawa. Whautuaina ina i whaapea o na whaafsota i vawe le numera, iwa. Ia po le iwa tasi. Mo nisi whaawatalanga e mai se ai o le whasosoani e maua mai. Ia awa lava le tau mawhai ai. Ina ia whaititia. Ia mai se fo le tonga whitia o le whaamai o le Misela. Ai mo le tātou tala whaio o le nei aso. O se whaasivisilanga tā ua le nei.
ua tuuina mai e le komiti fa'aufautua o fa'alavelave matuiā ma fa'afuse i le ava ma le fa'aloalo e fa'asilisila atu ai le mamalu o le tatou atunuu e fa'apea ua mai tauina le to'atele o i latou o lo'o vala'au tau fa'asesē ma tuuina mai lafoga le talafeagai i le ʻaufaigaluega i luga o feʻau tusitusia ae o'o atu le fesoasoani ua lē tali mai fa'amolomole matua se'i va'ai ane alo na fanau o lo'o fai ma ta'aloga le vala'auina o le tatou numera iva matou tatalo atu ma le agaga maualalo ina ia tatou galulu e fa'atasi ina ia fa'asopolia ma fa'atinoina tui me sela mo aiga uma o nu'u mafio'aga o lo'o fa'amaumauina nei le tatou ofisa numera ma vala'au tau fa'asesē uma lava talo mai le amataga o le tatou auaunaga i le telefoni o le iva ma e ono molia i le tulafono pe a fa'amaonia lausoli tulafono ma o le fa'ai'uga lenā o a tatou tala mai Samoa pe ona iai lona fa'apopoga mo lenei aso fa'ataitele lava le mafuta mai Ia o nā tātou tala mai Samoa ia mo le aso pe ona whaamawina le tātou whanitupe le National Bank of Samoa i lana o nanga le Easy Bank whaapea ma le tātou whale tali malo le Skyview Village i Tia Papata. Ia le ua mai ia tātou ripoti ia le nei fo ia so pe ona whaafonga mai ia nei tātou paanga mai atinu e mamao ia ai mese Samoa nei ia whaatai lava le mawhita mai ia tuina atu le sunga pe se vaenga ia pe ona ia ni se o tātou paanga leo long whai ona whaatisi mai lunga le tātou penga so tainga. Le pawai ar tūranga fo i le Alex ia le ua whaafonga e tātou tunu ia pe or kuranga maka kia ngā le ia te mire i le nei fo i mai tau o tau sanga la tau ia pipisi or whaama i or mission ia ua pipisi e koi fo i man whaama i fo i le pik o pe or kau whaama lea ia aua iai fo i makama fo i ke ia le ua fo mai ai le i fo mai ar kau su e ngose kupi Iyo e matulanga na ia e tau lawana whaitetel tātou watinu ma tātou matala ia ona o lea ua te o tele ni so i lātou lea whato a kakui o fufo ma iwa pesi misena ia whapea se i sosoani le atinu ia ai tau lava ia ona pe ona ia nei whase silanga ia e te anga ia ba ai mo fo ma ia ona whele nisi o vaenga pe ona ia tele i lātou wa afia ia ona o lea ua tātou wanga i tonga pitinga vo ia anisio i lātou i tua ai le anga i moe vai i fo mai. O le tūranga na fo le whaatawanga vale i foile i vaenga fo i o tau la sea po o se tūroura po whaangaina i le vaenga le po le upura o tau la sea. Ia langa pe anu whai atu ori riki. Wa kupua wa kalunga pipisi le misela. Tore ai, mo mai e fo i makama whaafoma. E ia tusina le no ai e fo. Ia kama hui ngā le kukola. Te ia reo whambai, wa kasira mai manguia ke au whambai, wa ulo ke foila, wa ulo ke foila, e manguia mai leila, ai le ia ma se wha mau manga, nei umai lea o ngai wha mai i whea. Mea na, batu e wha tuanga tātou por kalame le reo tau fiafi mana no pei, ba ai a ungar mi sela, bai mo muar wharma, alu mo muar wharma, o le si tūranga na, e ta tau na ave i e wha mua mar wha mawhala tau ia, ba ai le fo mai. Ia, o ngā koe mingo ia i lei se sturang. Ia pe a whai wa siringa tani se u ala nganga mawarunga lava la tau ia. Ma le tatalo leo whai tau ranga, a mesi whai la tau lo fo tatalo. Ia, a wala mai, ia mana wha malo lo, ia o tātou tamai le langi. Ia e ala i ngā nuenga whita, o lo wha penalo whita i tunga iai. Ia, na ia li ima tamai ta i fo. Mai o te tonga e ia vanga na ua mafuta mai pe mwhai o na e whatalo whatu e ni vanga na whiawhi. Ia, te whatalo whale sunga matata si pati, ia o Jay, ia o Mika Solaiete, ia o le sunga ia Alisa Hakai, ia pe o ila te lava le lesa whatalo whamai ia te bukalama le amatanga lea lava long whai ona mawhita mai. Ia leisi vaenga ne te iwa pa ui te awa ilai ia o le mata watu wha ingo le tātou tala mai Samoa, ia o le tātou numera fo ile o le iwa mo se sosoani. Ia o le maita watu pe wa mata ona ta alo i nisar whanau, ia e whekanga makua le wakua inge kawai o ina vili atu le ofisa pa pe o le sa vili mai le numera ia wakua ila i kamaiki ai le do o le fo ina pe fo ile fia madi le si vaenga ia o tūlanga te ona tātou ngā lulu e whatasi ia mo le whatino ina o le ngā luenga ia ai meise le ngā luenga la vea ia na ia li imata mai tai fo mai mai atinu e mamau ia masamo ne o la ua fo kua inga ngā li
mau pe ai ti kola ia numero ala wanga na kama ho ia mau ia numero fa mau numero wa scan up fel location ia o mai le fa ko no ka o le unga na fai kan wa makuwa ia langa fa mai tala ho le mana nga u foi le dia ali only in Samunda pe wa fai mata la ula foi na nei ia sa mo ia ili fa pe foi le tau fa tau ba ta tu ia ang sa foi ngai me or sa mo la tu ia so le langa lava ka ka yo la so ai abatu fa fa tuanga mai le ta elo maloto ma walalo a lo faia se lava lo e mau mai por kalambe de a fa pe o ele ma ula le faia nga le o mofo kabidi bidi no mbero le u fa pe na sa ni foi pe ta pe na mo le bala au ye mo se so ma ke fa ma walalo aku i lo maloto ma ora alo fa ku pa wa kala ku la ia awan faia nga ku la ngale de ia wa e ma fu ida yo lo malo vale anu lafi ia ke ia wa ku ku ri ma fa pe fu ida wa ko so ma fa yo ko ren tanga lo nga ma lu ma no ai ri do or ku ranga nga ka wo ga yo ye ka fa pe e ke o sala mo ai da me nga fa na ia va na ia tanto te nga lu fa ta si ia mai se lava i nga lu nga lo fa tino i nei foi vai tau tu la tele fa i unga i o le nei te sanga ia le a tele foi ia nei va nga tato tele tal no foi ma le a tupu ia o te loa le wa la tamale si i tato po kalama i o lama fai foi ia le tato TAUAFIAFI ia pe ona fa tau tai le tele mai aso tai tasi mana tua ia o le aso nga fuang le aso Lulu ia malona aso for Riley ia o le a tato ang a ia tua inisio fa poponga ia mo le nei vai aso ato ia po afo ini mai nga le o le a tupu a me se foi le tulanga mo le foi numero le ua ia le fa ama ia le misela ia olo o ia tono le tato watino so atula no ia le sunga ia ulai ia le ifa mai na ia le tato po kalama le tula le fiafi oi le wa au mai ia ke ola fa uarta ia te tonu le nganga sa mo ia o le ifa winner por kalama le dei ia mai te lo maloto ia mai se pulenga ma le fa ngana lo pe global network e ko mo le tuai ia fa afta tele lava ia tato company ma pisinisi o lo ma fa yo na ngale le mai awana le se do le tu mai ro tu tau au e le ma fa yo fa tino ina por kalama le nei o folo fatu ia ma fa malo atu fa afta yatu ia tato pa anga fa fonga malava fe lava se ta fora de ke no pe lo ma u mai le tau tu ma le au nanga mo ia tu ma mo nga ro fa ia mal tamete au le o ni le ma te ma futa ia ai o ma upu muli a fa ye se ngana wale tau tamali i fa fonga mai se tato tunu ia e pe lava upu masani ia e poto lava tai ia ai le a to atu i li wolo na ba ia e le ka maunga sa mo o o batua fai tama ia e ma ngalo ai leo ia o ma wade o na fa tau ba ia ai mo te minei lili ia ia le anga yatu ia i le tutu ma fai ba nei ba ia so la to ia ai mo te minei fa se fu ia pa ia la tele tato tunu ia so fa se fu la se fa amole mole kuli se kasi Lulu wi amole alova mai di ma fa amole mole Tani mai se chaika tani mai se Coca-Cola tani mai de rasta tuanga mai le whana tonga malo si whai, sisi. Tutongi wape lau pili ngoli, ai le i a toa le tolu sfulwaso, taluna e talu heina. There's no other views like the Sky View Villas. Perfectly located in mountains, 800 meters above sea level, these beautiful self-contained villas have the perfect balance of resort and island living. We are surrounded by beautiful lush gardens and panoramic views of Apia and the Pacific Ocean.
and still a short drive to the city. Meet our friendly and professional staff who are waiting to make your stay better than your last. So what are you waiting for? Island getaway can't get any better when you're staying with Skyview Villa. Loke nga kuping nga nas no pengkap samo. Umang kakangong sakit ayo. Ya, vil may pe amor ko. E wala sang pagkakele lama. Ia pe lo ai ka oi ka fu ko kumulay na fa. Ele se be la ka oi for kupe. Oi ai. Fa nga ka wala easy bank. Fa nga nei lo easy bank e avia ia yau se leni mai lang jong tu pe national bank anga ele digital mobile money. Matalai nai si pasing jala tupe po se la la tani. Ala digital iso o se time National Bank of Samoa. We are